Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariami akipagadatan ayang bagantano sa rayagan nagyang kai a video a isa a usayan o padako mga wahabi a madkhali ko kiyasuman-sumanan yan ko usayan o isa ko mga ulama tanu asunni ash'ari makapantag ko bid'ah sa katayo video niyan na daan tanu pa mamakinag sa lawon sa doktora di doktor bani ang pag-usaya sa hadith na miya makasilay din at na miya ila na video sa Facebook pad ko mga ulama o mga ahlul bid'ah na inusay niya naging ko to hadith o Aisha radiyallahu anha fi amrina hadha Allahu anha ito na sa hadith yan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad gina dalil laya sa kaharam o kambabagu oriyan yan na tiawili aki oto agian gaya hadith la hawla wala quwwata illa billah tiawil yan pimaana niya sabay aginawa at igin asadin sa mabagus agian gaya agama mi adiron pa na ditariman na sopman atigin so padun na tariman sopman atigin so padun na tariman Allahul musta'an ganyan sa buta so hadith ino gumini Rasulullah diron pa kagida pa kasala dalil yan sa Quran nagu hadith naguda munta laki ang dalam kami ron, di ron pa din. Kami at bagu. Miyan nagiwagin kanan video niyan. Paganay, asing bagantan ron nagiwag kaya suman-sumanan yan sa giyang kutwa. Pagaritano ulama ash'ari na mga pagarit ng Islam. So ulama nasalyanti yung mga nabi. Naso mga nabi na bilang ataw aki pagpagukit niran si iko agama malagid ko sa lakaw di sa lakaw nabusuki pupantag niran pa na si iko sa lakaw kiran nakam bilang ataw na ayapan so lagi din ang muslim so saya busagin kay akatiruyan na miyan usukam bilang ataw kama papadal mun agin ko takasuman-suman si iko lagi din amyaganan taros abiyat yan agin ka na hadith asabab ini suman-suman yan saging ko tapagaritan mo agi mamagusay aaya kilala piyagin ka na hadith an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu Muslim giyan ka na hadith na upama kubatan o pagilaya nagupamadaga pia-pia aging ka na nakia pamagusayon Dr. Abu Sunia na din nabatanusan ipaguman kaginan imatan atitu usayan sa aging ka na hadith mulalan ko mga imam ko kaya pagusayaran nun nagusok kaya betadilan ng pansa usul kumapya akasabuta sa aging ka na apipikir sa aging ka na hadith. So lang mo niya gumna bida. So tingin na bida sa jang babago niya so agama mi hada so agama mi malay sa minggu sa diong pad diterima. So sama nato ni pintu la pipir sa gina bida. Yung diong pad diterima. Na so perlu na terimaan makbul. Wanawgi nakyuriksunan yan kaya tangkap yan nun naribat na manang tanwagin ka na hadith miyakatitin ko Aisha radiyallahu anha apitro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun sa natin sa tao ang bubugunin aging kay agama mi agito so agama Islam ma laysa minhu adyumpad fahuwa raddun na diterimaan giyan ka na hadith na ada basan sumasangka sa giyan ka na amaanan yan tama sa
ubatan upagi liya sumaan aging kan hadith ko kinikiyak man meron o mga imam alagid o imam al-qadi amiyali ko kitab al-mirqat al-mafatih aya pitro imam al-qadi atina al-ma'na man ahdatha fil islami ra'yan lam yakun lahu min al-kitabi was sunnati sanadun zahir aw khafyun malfudhun aw mustanbatun fahuwa mardudun alayhi aya ma'na niyan na sad natigin sa tao ang bubugo ko Islam sa tindig o di na kapit adang ko Quran daami po pasudian ko Quran agusi ko hadith sunnah akasasan diyan ang marayag o di na masulan ang minilapiat o di na miya sabutun udina miya abatun asabut fahuwa mardudun alay nasa kaniyan na diututiriman so mga urip no Allah saging kaya inip makna niya nun na pamakubatan o pagilian ng marayag aswa tigin so miyang bugu ko Islam miyang bugu ko agama ada aban yan dalil sa Quran abu hadith udi na ada dalil yan siya butun na gitu at ditiriman gina ni inip maano ng mga imam saging kanan hadith na siya buton saging kanan kalima upama kumiya ka pangadika sa usul ayaman naging kanan usul akala ikipantag o usul naging kutwa kilalapit naging kutwa hadith nasebut na ka sumapipikiron sa kanabu ayabu kasebut saging kutwa hadith na sulapit yan kagitip betul ng mga imam sa istimbat ayaman istimbat na pekali yung saging kutwa hadith sumapipikiron ako kuman aging kanan hadith nandudu naging kanan akalima ama laysa minhu so diumpad fahuwa radun na diteriman samanan na marayag ilaman akaw ang Rasulullah na papadalam nun ilmu sa diumpad kakapakay man ayalapit aging kanan hadith na man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun kapay man ayalapit na sa din sambubugu si ko agama mi na diterimaan na inunong tutugu Rasulullah agi mo kalima ama laysa minhu so diumpad ilaman ako ng Rasulullah na swaki so agama na ay sebutun na sungungang inurun ng tiyabu Rasulullah kaan na ungangan san sa ginang sukyaw sayon o mga imam sa ka na ba tanong disiragakan samanan na sukun so di ko agama na diutut teriman na supad ko agama na timatatarima apa yang sudah mga pangadi na sabutin yan aso padku agama na matatarima nasudi padku agama nagyuti ditiriman aya maray saging kana hadis sunso mga imam imiturun aad sa kailangan na maabatun asabut na aya kebatsan asabut naging kanan malaysa minhu so diumpad na ditiriman ugi na so padku agama na titatariman katima apa dunna sumawrit na Allah subhanahu wa ta'ala sumambuso penggulaw laan tanong maka may kukoneksyon ko agama na kailangan na adna dalilian kauda dalilian na gina didikit tarima tama sa marayag saging kaya katro Imam Ibn Rajab apa gusay niya naging kana na hadith si ku kitab Jami'ul Ulum wal Hikam askanyan na Hanbali so Ibn Rajab naging na napagusay niya panaging kana na hadith gimutay no sa tanong kagi na miyali ito ku kitab al-Mirqatul Mafatih Hanafi nagiyap man na Hanbali anto na ipitro na saging kana na hadith atina man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun sa natin sa bubugu saging kay agama sa diumpad na ditirimaan ayatina ma'ana niyan fa kullu man ahdatha shay'an sulaman natin miyambugu ashay wa nasabahu ila din inisuw ko agama initumpok ko agama walam yakun lahu aslun min ad-din ada aban yan pakasal ko agama yurji'u ilay akin dudanianun fahuwa dalala nagyuti kadidugan wad-dinu bari'un minhu ay pag minsan na giyang kanan daaban yan pakasal ko agama daaban yan pakasal ko agama dalil sa manuto na esibutin san mga pagari ko na marayag ka upama kuad na dalil akakendudanun na kanabuto kadidugan na malagi datigin umasail sa iko akida abu sa iko mga gelebek
katero amaraya nagu masulan sama na ay tunudan na aya pinakadili kadu na lagi daging kanan aakida aging kay Imam Magusay kagina ni pinakamal adili kadu aba yang kabubugi na suakida na anto na yung inimbubugi na nun piyanaguan nilang su Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamr mga buntal paras udi na lima wali'iyadu billah na ang yasan su agama saging kanan alagidan nan aginan ni imala ayaman awid akal akadidagan sumangurip no Allah pakidagan tanong panaging kaya padaw saya niyan o pamana ban bisa miyambangu ha ban bisa miyambangu apa ko agama langon no miyambangu napaleden ditarimaan ka ino pan miyambangu ka dalilya ino pan sama na yan na miya nagwagin ka na katero yan ban penatina miyambangu at tigin si iko agama ino penatingin miyambangu si iko agama kada dalil yan sumangurip no Allah so gimambangu si iko agama nagyuta kabasakan ayabu di mambangu nagyan kutwarupaan ugelebok Kenapa di kambugu su agama sa bangap mbubugu su agama di so rupaan ugelebok naginan ilayan tanurun na miyambugu ugid na sugelebok so giyan ko tarupaan na sugelebokon na kanabo to miyambugu ko agama kagyuto na paduko agama ino to adna dalil yan na basta adna dalil yan na di kebetulan sa miyambugu ko agama mismo agin ko toa gelebokon ayabu giro mambugu na giyan ko tarupaan na magayta sa ibarat na lagid ugi ka pangadi giyan kaya di ka pangadi ibtida thanawi kuliah giyan kaya mga kurso na giyan na miyambuguanan kurupaan miyambuguanan ko agama sa rupaan ugi na kanabuan na miyambugu agin ka na mismo agi ka pangadi ka adna dalil ugi ka tuntut sa ilmu adna dalil ugi ka tutut sa ilmu nanto na kasabutitan ron so kaya paganad mga sahaba na kanaba lagi naging kaya paganad tino ugi na aya koneksiyoniran na miya ganad sa mga sahaba na miya ganad tino mambu sama na aya buat kita ke bidasi naging kotarupaan akan graduate nagyuti miya ng bubuguro nagyuti na da karatayan kagi adna pakasal o kapangadi kakatuntut sa ilmu sumangurip no lagi na bang ko to mga paday sa ibaratan aging ko to giikap maulidun nabi so giikap maulidun nabi na benar miyang bugunan okay na ayaw miyang bugusan na giyang kanan ayaw man na rupaan yan ino to na adna dalil aging kanan maulidun nabi adna dalil yan sa lagi mo baging kaya gikapagan na dalil yan na ayaw mo miyang bago naging rupaan yan na ino talo putirwa na dalil maulidun nabiya miyang bago ini tumpuk ko agama ugay na adna dalil yan kabasta mi tumpuk ko agama ada dalil yan ditariman na magitan mo sa saybaratan maulidun nabi na adna dalil yan na Quran na hadith ugay na kailangan na sumiyaganad nasabutan yan so kadalil kakana ba kagi miya kabati ka sa dalil na siyabut ka sumapipikiron sasayang kapag ilaya ko sa ino mga imam na magay ko sa dalil sa timan miyalo sa Quran Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf sa bilangan ay ikamagatus agud 50 agud 7 Bismillahirrahmanirrahim falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun Peter wallah alabiya mapuri daradat so sira natingin amya maratyaun gumislas laun samanan sagiyan ka na wa'azzaru kanababsanan kaslasla na ayagin gulaulan ko maulidun nabi na kaslasla sa mabukit kukambati ako Quran kapamanutulog ko mga history ko nabi ipong ko kahit na tama sa kaya pakalayan nagukip pumagiday din ako mga bantug-bantug ko nabi kanababsanan kaslasla wa'azzaruhu so kaslaslaon sumislaslaon wa nasaruhu nagusumya madabangun busumya mangunut ko Quran asin daw initurun apedin nasiran man nasiran ipu makaslang sasanang amaliwanag dalilanan ayaw buamatan naginan
nasi ko pangilalan tanong rupaan na miyang bugu. Ugi nasi sandin. So dalil. Da karata o di kaslas la ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na anto dapat man makatuturo sa hadith. Sa kapapakai ugi kaslas la ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niyali ko sahih Muslim. Amya katitan ko Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu amat anatina su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suilana in isun an sawbi yaumil ithnain. O inon yang dipamwa sa isu aluman ay ithnin. Qal na inism Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaka yaumun ulidtu fihi. Gitu atigian sugawi aruna korun inim bawata. Ilani malagi na sabab papitur yan. Kenapa pitur Rasulullah? Na kagi anak kurung kabalasi. Udi na abad na pitur na sabab a'illah. Ka ay pitur yan na kagi ginan sugawi aruna korun inim bawata. So pislas la yang sukinim bawata nun na minggulalan sa kapamuasa. Na isa pun to kakaslas la. So mawrip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan na adna mga dalil yan. Na, itaros na maging kaya usayan yan. Mga labak kumasa o Rasulullah. Ino pa na mga labak kumasa mga sahaba ridwanullahi alaihim. Kami ang bago. Nasulango na kami ang bago. Ada dalil yan na fahuarad diterimaan. Kata, sama na namiyan kiyo, ino ko, so kung sudah maadong kumasa o Rasulullah, na usi ko masa mga sahaba, na inurum natigin na maadin, kami ang bago. Oy, na upama ko batad ayam ana, na pagilya mga pagariku, na madakalada maadin kumasa o mga sahaba, na magayta sa saybaratan. Adi ko kum sa bamarata, ugi na miyang bago, amapya. Na paganeron na so kaya panitiki si Quran. So kaya panitiki si Quran na miyalo ko kitab al-masahif. Awal man naqata al-masahif Yahya bin Ya'mar. Apagam pagane manitik si Quran na so Yahya bin Ya'mar. Damadun ko maso Rasulullah. Damadun ko maso mga sahaba. Kas kanyan na tabi'in. Ay pakay siya kanabanan mapi amyang bugo. Ugi nakagi sabab sa dama kasupak ko agama, kami kayong ko agama na tiarima. Kau pama ko ya kedegang kana kagi damadung ko masa Rasulullah nagu mga sahabat nagu dari manggelebok nakilibun ka syukuran iman to ka kana baginan syukuran Rasulullah kasukuran Rasulullah da banyak titik. Ikadua, so kaya pa marisi ko Quran. Ay pa gina mi marisi ko Quran sekan yang su tabi'in Abul Aswad Ad-Duwali. Na so kaya pa marisi ko Quran nak na mamapya. Kenapa na miyang bugu? Miyang bugu. Kenapa pinkelebak ko Nabi daw sa mga sahabat? Natin utami man to uunuti. Kukuaso kaya panitikiro. Ino nga di peluwa sa Quran Rasulullah daban yang titira daban yang baris. Kagida tiga miyang bugu si ko agama. Mapia. Nagila na miyang bugunan. Sama pendadalilanan. Nakagi makaayong ko agama. Sada aban yang kibinasa. Da aban yang karata. Soalnya miyang bugu mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikat lo. So gikan dua ko oriano kata mata ko Quran si ko sambayan. Gila miya kata maging ko ta Quran si ko eter edina si ko tarawih na din dua so pada ko mga imam. Lagi do Imam Ahmad bin Hanbal. Diskan din dua ay pakai se banapin gelebok ko Nabi. Bamiatan to ko mga sahaba. Ula-ula rananan. Aptemat sa Quran. Si ikut tarawih, o di na tahajud, o di na witir. Na orang ini na pendua sidang doa. Andi dalil, amarayan. Nabu sahih. Sa pinggilbakanan unabi nabu sumang sahabah. Apa di jalan dua. Di siaru matamat syukuran na makat merah na dua sidan. Da. Kenapa na yang buga mapya? Anna. Iman tu nagalibuk saging kaya haramain nagalibuk kunanan. Nabusi ko mga pada mga masjid saging kaya pirikiri keban dunia nagalibuk kunanan. Ugi na nakanaban ng galibok ko Nabi, nabudamatan to ko mga sahaba. Kaaya ming galibok sana so Imam Ahmad bin Hanbal, miya aloy ko kitab kitab Imam Ibn Qudamah. Sumawrip no Allah. Dia nakaptin ga naging na pitro yan. Saka tayo napamakil ganda no. Yan natigin na bisik. Malay sa minhu, sudi pa di ko agama. Na diterimaan. Sama no to atigian na supad ko agama na terimaan.
Oh, anda kami akan usah-usah na lagi din. May nagiging nakaturian. Aswat tingin di padagku agama. Swat tingin sa padagku agama. Ay malay dumakaw kita kasuman-suman. Saging kan na hadis aron yan inabat ama laysa minhu. So di padagku agama na ditiriman. So Rasulullah miturun. Na aya sebut niyan umyaka pa nga di ka sa usul. Na gina ni pembutuan sa gina na ma laysa minhu na aya kibeter san a usul na mukhalafa. Mafhumul mukhalafa. So siyabut asupak aging kanan a lapiat. Na aya supak aging a lapiat kagi si Dr. Abu Sunya lagi mo ta inusay niyan na inusay niya so sabut sa ging kutwa hadith gulala naki ko usay no mga imam kada ban yan saragakal aya di saragakal naska kada bang ka mapakilay a kitab na guda bang ka mapakilay a usay no mga imam nagina na inusay niyan na mafhumul mukhalafa so siyabut sa ging kutwa so supak asyabut sa ging kutwa hadith aya pitur Rasulullah ma laysa minhu so diumpad na aya mafhumul mukhalafa sebutun asupakayan nasu pedun naso pedun na teriman sama no to nasa sabutan mananan kaso pedku agama na tatarim ananan na aya disenteri mana so di pedku agama na aya pagminsan laki adi pedku agama adi terimaan na sudah ada dalilian sa Quran agu sa hadis agu da dalilian a istimbat saging kutwa aya mana na aya udina hadis oi ay baratian na mi alu sa Quran agim kutwa agim kutwa kapsila wadang kakulok ska at pengira dito na tiga offen na ini sa paruto si Quran au baka pengira dito sulok ska tiga off tarke udina off ini sa paranan ugin na kana basan mi alu saging kanan Quran di ka pa suka taplaka ko inaka di ka pa kay suka suntok nga ko inaka o di na amaka dasan maloy ugin na gina ni betuan sa mafhum siya mut saging kuto inali wallah offin siyang kaka siya lawad ka so inaka off na aya siya butro na tiopia karata uto amata kaya tiro ka off nati ay gida ka saging kuto aya maana na kaya suntok ang kaon kaya taplakang kaon mas gitu na mas malakaso gitip mutu sa mafhum mas isasapar so kata na yung kaon na alima adi saging ko tamatag kakapngirawa off ugin na ba meron saging na Quran naging na mutu sa istimbat miyako asabut saging ko to ayat naging na ayat sebutsan naso miyaka ayam anana miyaga na depiya saging kaya usul asyabut yan ka upama kudang kapagana daging ka usul na di nga mapagagmuso sabut saging na hadith naging na ni meswaka ay mana na mini sagda kagi mo taw siya kagi di ka katawan sa usul saging ka na hadis sumaurik ng Allah subhanahu wa ta'ala ugid nagi mo pakaturo ka naman kayong kameron man sa di ka pa kayo kang bubugo ko agama sa dalilian oy na giyang kayo mga masala na ada mga dalilian sa pag-usayin tanong po sa katayo pada video niyan na itarus tanong piya ka mo misa aging nga mga tao lagi din na biya di mamagulama penduduk nila sumadagla pagtaw penduduk nila sumadagla muslim ay di na ni Panginoon sa ukit na kaumanan nila sa agama tanong agama Islam la hawla wala quwwata illa billah o pagila giyang kanan usayin ka aya antapami na pa penduduk na may sumadagla taw sun sumadagla taw aki ayam anana arkadi sun sumadagla taw lebih yun ama tao o anto na yung bubugo o kupit o mga sarip ang mga apo Rasulullah sa aging kainda Pilipinas sa kami na ayat titindagan namin na sudusu andang agama Rasulullah amin italing mga apo yan buwataan niya sa aging Pilipinas agito sa pitwa syarif anto na yung bubugo sa kami yung bubugo lagi-lagi nga di ka pa kasidka si kumiyatay kandilimakan pimbubugo niyo nan apa karata niyo agina na italing masana ng mga syarif nasa kami napapakay namin sa kami bubugo ko agama amin italing mo mga apo na bisa ingda Pilipinas ikadu nakana ba saging kay di midiki panulong ko agama na ba kami sugay kakana ba kami mga misyonary upama ko tiro ami asira kanu keton ang mga wahabi madkhali sa mga misyonary pangiminar kanu oy pangiminar ka kaso mga pedagara mga misyonary oy pamano kayo sa mala sa kami nakadaba kami sugay kanaba kami sugay hadi midikan dawat kalilla ay di midikan dawat na arap-arap ko mga tao sa madak ko malibutang na matago si iko maliwanag sa daban yang buyid oy sumawrip no Allah subhanahu wa ta'ala
Pakai dia kita lagi kepada usainya. Atas mga hadis. Diyan mo to hadis. Ang tunay sa batagi ko to hadis. Wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. San sa galabak sa galabak. Akan na ba miya kaayong ko bunta laki ang galabak kami ron. Fahuwa rad. Nabi teriman. Gin Biar managing ko to ikadua hadis, abi ali buku Muslim, apa gumanan yan sa makna. Talo din yung ginanakatero yan. Kata yung lapit aging na hadis. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal apitero yan. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang gelebek sa gelebek laysa alayhi amruna ay bimakna laysa idnuna. Dami sanating sang gelebek sa gelebek ada mi began aidin. Udi nak kena bami laisa alaihi amruna kana bami rusukun. Fa huwa raddun. Na giyutuna diteriman. Giyun kana hadis ma'rif Allah. Na melagi debu agiyun kana apa ganya hadis. Asogin bebuku agama. Ada lilian. Ada lilian. Da abanian kaptin dengan adalil. Lagi sudalil aam rangkum khas nagutindus na ayat tunudunun ugi Imam Agusay na sudalil na lumalagi din sa kay adwa adna dalil aam rangkum naguad dalil akhas tindus nagi na paled na ya kepakai. Oy nanto na ibarat yan magita mo sa ibarat adalil rangkum abseng kan panaging kaya Wahabi Madkhali sa pupakaratan yang penagin kutwa kan dua si koki purun kumbul alima kagida kuno tunggel baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipo sa nirun tiro basta na dalilin nagpakai na ay pakai so kan sudah kan dua ki purun kulima bada dalilin ana dalilin berarti anta sa hadis dalilin naam nagi mo takabasakan kailangan nakatawan ka sudalil aam rangkum agu sudalil akhas tindus naging kay adalil ambut yan tanong na am ay dalil na meron sa hadith ugi na rangkum mula lang ko katuro Salman al-Farisi radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أبونك نبي صلى الله عليه وسلم قال بترؤيا إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين هذا حديث صحيح meyakatitan ko sahabi Salman al-Farisi radhiyallahu anhu apung ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apitro yan matan kasukad na niyo na adin amamalan yan maginawa ikaya yan iba su urip penian ita penayin yan nun alimanian apakan dudunya na sumbala alimanian saba maula udi na siru udi na badi untung. Gini kan hadis ami alitanu narangkumanan. Sa api anda kan min dua nasunat. Mapa pakai gini utaki pupurunong kumbula alima. Inun tabuuan na dalil asatiman atingin na di siya kepakai soki purung kulima sa gini kay oreno sambu yang apaliwat. Kagi tubu ini yang kepakai. Nah taman sa dalil amakaturo sa diru kepakai. Nah kekuagin kan na dalil arangkum. Api anda kan min dua ipupuru aso limangan na ayam api na sunnah. Kapag sa kang bilang atau atigu Ibnul Jazari si ikukan dua nagi utaki purung kumbul alima. Sakatnya pada video niya na itarus tanong. Hadis saya dalil ya sagyang kutwa digapakai o bakang bebebu sa galabak ka. O panggalabak ka sa sambayang na kailangan asan sa kiyang galabak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyan na dalil sa mutaba'ah kailangan na matutundog ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doon sa hadis, o Rasulullah lalayon niya ipamusya sa miyan nagtanogin ka na Peter yan. Nadaman abar kita no mga sunni asy'ariyah iba na mimbubugus iko mga sambuyan. Kagin ka na sambuyan nagina ni pada pembetulan sa amrun tauqifiyah. So guan na nan asadin sa kini kuat nun na gitu dun kipagu kita nun. Oy. Na susambuyan na aya punan usambuyan na su takbiratul ihram na aya kapusayan na salam. Aya pakai si bun makasusud lagi ta sa kandua. Ay gina ni po na sambil na takbiratul ihram maka salam ka nasa din sa pinggulo lang karo mga dua
Kagiya gin kay asamba yang ipong ko takbiratul ihram kapag ginaw ka Allahu Akbar na tamang ko kapag salam na dinu tuke pakai ama pamagalin. Kagina betul sa amrun tauqifiyah. Padanan sa suguan adin ke pakai suka pamagalin nyo. Da ba sa miya magalin? Sudah ba na awidakan mga pagaling Allah? Nah, pakai ganda no. Ya pada usainin. Pag-usapan sa jimat. Wa kullu bid'atin dalalah. Nagusulang na bid'ah na kadudugan. Na dalil ya sa sulang na pimbagu malagi dumapi ang tao kamara ta kailangan na palapalin kadidigan. Kadidigan. Basta makambida suduti mana hadis kukuman. Kagiya na sa din sa babagu ku agama na diterimaan. Iman to na langon o pimbabagu ku agama na kadidigan. Niya kan bida. Yan na diterimaan. Arak askanya na kadidigan. Sama nonton namanya kata taruh to pagi nggak hadis. Kenapa miya kasupa-supa ka? Kamara ta kailangan na palapalin kadidigan. Miya nagyugin ka na pitro yan. Abiyate naging ko to hadis a ikatlo. Wa kullu bid'atin dalalah. Aya po na naging ka na hadis na wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Aya miya karata-rata ko gimang gulula naging ko to pimbubugurun. Imam bebugu ayama naging kan na muhdatsatuha at yung mga imam amiyalo saging kan na kitab al-mirqatul mafatih apa gusayin atina yani muhdatsatuha al-bid'ah al-i'tiqadiyah wal-qawliyah wal-fi'liyah gitu atin sumyam bugu si iku aqidah naging na miya karata-rata upun aya aqidah kana Allah na matatagu kuars adna limanian, adna buntalian, adna kamarian, nagina ni miya karata-rata bidah, ahram. Kapimbu bu nakasutin de mga imam nagu sumang sahaba. Gin kana man hadis sumpatian wa kullu bid'atin dalalah. Na ayanit man mga imam na kul ay kullu bid'atin sayyi'ah. So atin sulang no miyang bugu amarata. Oy. Dalalatun nagyuto tigin ikadidugan liqauli alaihi salatu wassalam. Mulalan saging kan nakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inuto nakagiging kan na hadisa langon umyang bugu na kadidigan ay pipikin na sumarata aglabok. Kagiging kan akalim akullu upama kumika pa nga di kasausul naging na kullu na sulsa naging kutwa taksis. Ginanip bituan o ima bituan o mga imam sa amun maksus. Rangkum akilala piatian ku katawing kaun ugid na tindus sumapipikir no kasukang gelebek samarata. Tindus. Miya katuro saging kana na hadith na aya pipikir no nasukang bubugus samarata. Naging kutwa hadith lagi din. Miya aliku sahih Muslim. At tigo mga imam aman sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha. Sa din sa makaaden makambugu makambiyungon sa ukit amapya ko Islam na adna balas yan. Na, gin ka na hadith na adna sumpatya na tinawaman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alayhi wizruha. Sa din sa makadung ko Islam, makambugu ko Islam sa ukit amarata na adna siksa yanun. Ti clear. Sumasu Rasulullah imiya kadusa gingan na bid'ah. Kambubugu, mambugu amapya na adna balas yanun. Na sumambugu amarata na adna siksa yanun. Nasunsu Rasulullah mitron. Nakagi ino sa yung mga imam aging kanan apbetul sa bid'ah. Antu na bus betul sa ay mana bid'ah. Miyali pasagin ka kitab Al-Wafi usayang ko 40 an-Nawawi. Mana na tinagin ay tinama na gina muhdatsatul umur. Gikam bubugu si iku pekulaw la udina mga gilubog. Natina al-umur al-muhdatsa. So atingin so miya nga aadin udina pekulaw la tingin mga bugu fiddin si iku agama. Walaysa laha aslun fi syariah ada banin pak asal si iku syariah. Ayat tunub dan numbu na antu nabi si betuan apa asal u syariah. Kenapa ayat pegmin si apa asal naging kutwa rupaan. Ka ayat pegmin si naging kutwa adna dalilian. Suatingin so walaysa laha aslun fi syariah suatingin so ngani namiyang buku agama ada banin pak asal ku syariah. Ayat mana na da dalilian sa Quran, da dalilian sa hadis. Da ada dalilan sa ijma' nagu qiyas wa hiya madmuma nagu itu tingin imarata. Amma al-umur al-jadida so mana tingin so miyambugu udi na mga suguan mga gilabok bugu
allati laha aslun aso adna pak asal yang ku syariah ayam pagminun na adna dalil yan sa Quran o di na hadith. Na dito ka basakan malagi du dalil arangkum agu tindus na dalil. Lawan tu dalil. Adna tinapakasal yan ku syariah falaysat bimadmuma na kena butuh kitung sama rata. Kena butuh kitung sama rata. Ino tu nakagi adna dalil yan siku syariah. Oy. Na apa kaisa? Bagian kayak kita ring gelebekan. Apa pegmin lagi ka mga ulama Wahabi madkhali. Apa hukum dia sabida tai pakanarakan ada dalilian? Ada mga dalilian. Agi nga dia dipanghukuman. Oy, adna dalilian siku syariah. Ogi na igira na daaban yan rupa surupaan ag itkidiun ng bida. Oy, nalay na kita sampula ini sampultan. Akan na mapagili ako gika paganad sa ilmu nalay na nga kini rupaan tanoron akang gradu. Kagin kay kang gradu na rupaan ay abugu. Ugi na so kapaganad sa ilmu na isusugod nanan sa apian tunay ukit yan. Ay lagi din na pagminram na bid'a naging kaya gika pakasid ka ako miyatay. So gika pakasid ka ako miyatay ay pa kaysa mangurik no Allah. Adna dalil ugi ka pakasid ka si kumyatay na aya sembeg na. Adna dalil. Si ko di ka kapakasid ka si umyawfat. Ay napakasalan ko syariah. Uy, ay napakasalan ko syariah. Na hindi makitong sabi da ka na asal yang ko syariah. Ay pagmin sa syariah na adna asal yan ad dalil. Kenapa ya pagmin sina rupaan? Ino to. At rin pakasalan si ko syariah. Na dalil marayag. So Ibn Abbas radhiyallahu anhu napitro yan. Atina anna rajulan sakata tingin amama. Qala apitro yan. Ya Rasulullah. Inna ummi tufiyat. Mata natina si ina nam yawfat. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Inwa tingin pakanggiro na buna upakasid ka akan sa kanyan. Fakala naan. Naayapit ini semugu Rasulullah. Uy, pakanggiro na buna. Kanaba besuto, kanaba sukan duli, na kanaba aya antapsan, nakapakasid ka kumyatay. Kapakasid ka kumyatay. Ada dalil yan. Naso di kapmito sa Quran. Ada dalil ka bata sa Quran. Naso kan dua. Ada dalil kan ay mana na. Daban ng karata. Sumawrit na Allah. Ay agalabak ko. Gikan dalimakan. Naliga pakasid ka kumyatay. Kumyatay sa Quran. Nagu gikinduan kumyatay na palaya adna dalilan si iku syariah. Adna dalilan ko sunnah. Hadith. Na kenapa nagkitong sa bid'ah? Kagi adna dalilian. Ginarupaan na style tadi man to. Na api ada pernah manggulola. Si iku masaw Rasulullah lagi daging kanan gitan ka telugawi, kapamit tugawi, naguging kanan na kapupakatali mo mga tao. Na api ada pernah ko kilangan ko masaw Rasulullah ka ibig kada abo na kilangan. Ugi nakagi kana ba kukuman na sorupaan. Kaya kukuman na inwad na dalilin anta akada. Na uwan na dalilin na apian tunay rupaan yan. Na kepakai asar kada masubukin adalil. Na antunay kamamataan ni rom. Na so Ibn Rajab na miyari na sa gila kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam. Ala ini ibaratnya naging kuto so Umar radhiyallahu anhu ko kiyang bubugun yang kurupaan o gikan beradi masa tarawih sa masjid na pimbugun yan ito arupaan aging kutuwa kaya pakadak lu mga tao asa siya kataw imam saging utamasan yan tama sabitu no Umar radhiyallahu anhu atina ni'mal bid'atu hadhihi limu aya amapya miyang bugu ini amapya ino to aya pagminen roon na miyang bugua rupaan hoy miyang bugu rupaan kanaba miyang bugu aging uta sambuyang di kasubuso rupaan yan. Ino to, na adin na tarawih ko masaw Rasulullah. Ugi na gimo to beradi makarupaan na gitim yang beguru. Ugi na aya pakasal na gimo to tarawih, adna tarawih. Na kana butuh kebetu isam yang begu, aba pakasopak ko syariah kagi adna dalilian. Nah, tama sa inaloy o Ibn Rajab atina waruya anna Ubay bin Ka'ab. Imialu yatingin o Ubay bin Ka'ab as-sahabi atina qala lahu pitru yanun inna hadha lam yakun mata natina ginanadanan ma'adin dakunanan manggulula rupaan sagi utamasa. Faqala Umar na aya ini sumug Umar radhiyallahu anhu natina qad alimtu sabna nakataw na mana nati Umar walakinahu hasan o gidati Umar nagina hasan mapia sama no to nabida hasana mapia anna wa muraduhu anna hadha al-fi'l ayatigu Imam Ibn Rajab anta paka'antapan saging kanan agalabok lam yakun ala hadha al-wajh na daatigin manggulula aging kanan alagi danan awajh rupaan
rupaan. Sama tu nak kenapa tingin pergi lagi mutar rupaan yan? Hada al-waqt. Dia tingin manggulo lagi kanan arupaan akini tadi uberadima ko tarawih saging kanan amasa. Kenapa lagi tanya rupanya? Walakin ugida tingin. Lahu usulun na adna tingin pakasalian minas syariah. Syaiku syariah yurji'u ilaiha aqidudalun. Ayat mana? Na adna tingin dalil yang ko syariah. Na lagi ko tua. Ini ibaratan lagi ko tua kandili makan. So kandili makan na api ada ben yang pak asal kurupaan. Agi na ukita kiki di tenurun. Na kagi adna dalil apa asal. Ka adna dalil ukabaca sa Quran, adna dalil udikinduan kumiatai, adna dalil ugi ka pakasil ka kumiatai. Nagi na digilebekon. Na pali adna dalilian. Ayam apa terusan na adna pak asalanan. Dia na pakasul ku bidah. Ka adna pak asalian. Dia na pakasul ku bidah amarata ka adna pak asalian. Nah, antu na bisik betul sa bid'ah. Kailangan na sugi mamagusay na sabutan yan so usayan o mga imam ko bid'ah. So nganin amyang bugu ada lagi din kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kebetul itu samyang bugu. Ayam mana? Na sumyang bugu rupaan. Sumyang bugu rupaan ada lagi din kurupaan kumasaw Rasulullah. Na kebetul itu sa miyang bugu. Ugi. Na kagi adna dalilian karena pakasalian. Adalil na ayam buah kulu ganun na bid'atul lughah. Woi. Ayat betul mga imam. Artinya makna al-bid'ah al-madhmuma syar'an. Ayat tingin amana bid'ah si syara'. Amal gitu sumarat bid'ah. Natina hiyal muhdatha. Sekanya sumyang bugu al-mukhtara'ah. Sekanya sumyang bugu amyain bintu. Allati tukhalifu usul ad-din. Sekanya kesupak yang tumadung agama Islam. Segitu arkanul Islam. 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Kerupakan yan. Wa tusadimu nususahu nagu kedisengan yang semanga dalil. Sama nu kena sugelebek kana pun maka disen sa dalil. Nagi UTM anak haram. Ay pakai se. So gikat maulidun nabi, ba na dalil akya disengan. So gikan dalil makan, ba na dalil akya disengan sa pihak haramnya. Da. So kipurong kulima kandu, ba na dalil akya disengan di badiginan na ada mga dalil yan sa kapapakain yan. Ada na pasudan yan. Si ikut dalil. Kena bayar pegmin na rupaan. Na kaya pegmin na rupaan. Na kena baginan ipegmin. Ribat susabutiu. Ayat pekuan iwa taks na rupaan. Di ayat taks o agama na dalil. Na su dalil na basta su gelebek kana na dalil yan. Na di kepakai abang katerwa abidah kadudugan. Oi. Kepakai asibu marwasa bidah alugah. Oi. Semua rip Allah. Wa takhtassu bil umuri diniyah. Amati tindu sa tigiyan na sa iko mga subuan o agama. Sumaurit na Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nasabot na laging ko tuwa bid'ah. Amay kaging ko taping gilebek ka na pakarumpak sa dalil ko syariah. Pakarumpak sa dalil sa Quran, dalil sa hadis, dalil sa ijma, dalil sa qiyas na giyuti haram. Na upang makuha na dalil yan, nati, kenapa haram? Kenapa miya kasupak? Ugin na api-apan salakaw irupaan na buntal. Nada akarata yan. Kagi mata butur rupaan. Oy, aging ko tuwa, miya adin. Sa lagi katita no kapag sa ilmu ikap madrasah. Iman to kap madrasah tanong nasala ko irupaan. Na sumumusok kaya kaya paganad mga sahabat nasala ko irupaan. Na aya kuan ro naging utarupaan na kanabagiti kukuma. Kaya kukum na susuldin. Na kagi suka paganad na isusubun mo agama. Sudah ba niyang karata? Kita harus lagi pada usianya. Gan. Basta makan bida sudut mana hadis tukukuman. Kagian na sa din sa babago ku agama na diterimaan. Iman to na langon o pimbabago ku agama na kadidigan. Niya kan bida. Yan na diterimaan. Arak askanya na kadidigan. Sama nito na miya katataro to pagyan nga hadis. Kanaba miya kasupa-supa ka. Sama na naman ay gagila katuruan siupak yan sa usay ng mga imam. Oy. Lain daw ito sa ito no. Ayatin ayat pagmin sa gingo to kullu bid'atin sulaw no miyang bugu dalala na kadidugan natina kullu bid'atin sayi'ah sulaw no miyang bugu amarata na gyuti kadidugan sumawrip na Allah subhanahu wa ta'ala kaya suli man bugu na dua maratagu maaya mana na mapya nati palawan yan sa Imam Shafi'i ami ari sa ginga kitab at-tabinu kadhibil muftari aso Imam Shafi'i nabang sa Rasulullah paduk mga salafus salih nati ano sa salafus salih pupugudutan niyo ayaw sa inyo natingin al-muhdathatu min al-umuri daraban. So atingin so giimam bubugo si iko mga gimam bubugo mga galabok na dua ka klase. Oy.
Si kusati man natin al bid'at, sati man nakatur natin al bid'atu bid'atan. So atin sumyang buguna dua ka klase. Natin na ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnah aw atharan aw ijma'an fa hadhihi al bid'atu ad-dalalah. So atin sungalin amya ka supak ko kitab Quran na buso sunnah, udi na amya ka supak si ko athar, udi na ijma na yuta tini kadidugan. Yuta tini miyang bugu kadidugan. Ikadwa tigin na wa ma uhditha min al-khair. So tigin sumyang bugu pa sama piya. La khilafa fihi li wahidin na din na sumupaksa na sa katawbu min hada. Fa hadhi muhdathatun ghairu madmuma. Nagi tigin na miyang bugu kanaba marata. So si Imam Syafi'i mitron. Na so Imam Syafi'i na muhaddith, fuqaha, pada ko mga salafus salih, buat anu Rasulullah. Nati danya sabu tagingan na hadith, nas kay sumya butun, isi na paya kasinga-singa. Wanta ka ayam mataan na susupak ka sa mga imam ko sabut ko hadith. Kenapa man ayam ya kasupak ka si Imam Syafi'i ako Rasulullah? Di. Kasakan yung ya kasupak ako si Imam Syafi'i. Nati mas malam na sabut si Imam Syafi'i diska. Ino to, na adna dalil man nakatur Rasulullah. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Sadin sa makadung ko Islam sa ukit ama piya na adna balas yan. Na sadin sa o man sanna fil Islami sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha. Sadin sa makadung ko Islam sa ukit ama rata na adna siksa yan. Sudun surah Rasulullah miturun. Sumawrip na Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah nasuti mga tao apsupak nila sa mga salafus salih aba di pengira o uno tanam sa mga salafus salih na imo mo sa mga kita mo mga salafus salih akatur ira na dila mo so supak nila mo la hawla wala quwata illa billah kate pud video niyan Kenapa niyan masusupak so lagi day na kanaba di kapan pa kagiraw itiga giyan nga hadith wa kullu bid'atin dalalah na gusto lang na kadidigan na so na gusto lang na pimbabugo na kadidigan na tiga so pakaya nagyan ka hadith kaging nga hadith na ma laysa minhu fa huwa rad. So kanabuong bad na ditariman. Okay na so padun na tariman. O pa man nagumi ni Rasulullah kullu bid'atin dalala. La ngono pimbabago bid'a. Napalad ka didigan. Nang giraw ako Rasulullah, ya Rasulullah, adna paduna kana buong dalala. Gi nalimpangan lagi nga adyan diteron. Ayam matang benar na dala sabut lagi nga hadith. Di manguriksyon koreksyon ni si koreksyon na ayam mitotoren na koreksyon sa ginut kat usan ni doktor o naugi na ginal sa na ayamatan na libin na di mataw la siya kini. Oy, dili sa butagi nga na hadith. Kadi mataw sa usul. Na ubatan kaya tagi nga mga kitab na supak usayan ka. Ayo dakal na di ka siya disiraga ka sa usayan ka. Ini na bang kakita kitab usayan ng mga imam. Na baka na ayam na sakit mugay sa sariling ka opinion. So Allah nasuti. O man ang giro ka. Baka di kaya at tiaro to po Allah subhanahu wa ta'ala so agama ang giro ka pa na ya Rasulullah na adna katabiun apa dun so agama na matatarotop dabasan ayam ana nasangkaan sa katatarotop agama kaban na pimubugutan ko agama tano din so ipo ko sa inyo ka aya di kepakai adin ko agama na sudah dali so ana dalil yan na kanaba na pimubugu ko agama o gina simu di mambugu kurupaan oy sige gina sulama lamaw agama kaso tumadeng agama na amrun tawqifiyya di kepakai amalin lagi nu sambayang ko kining gulalan dia nang kepakai kainsertan so puasa gusto haj gusto gina so mga amrun tawqifiyya suguan adi kepakai amalin so masukang gelebek sa mga pipi alam-alamaw agama na kepakai so rupaan amalin asar ka anad dalil yang ko syariah na kanabuto kebutu sa bid'ah na ilan sa mga mga imam di ganu disiraga kal sa sarili na opinion so ay maana na mapasang so koreksyon na kagin ko ta una nakasa ilmu. Oy, mampas kita no ka kapay malaylay ter na piaganad. Ay wani makam bida-bida nagi nga ay mana na degree. Ugid na palaw na nakasumangay imam. So Allah nasuti. Naso kasagab sa ilmu sama sa iman to na saya kasagab ko mga university. So titwa sabut sa iko agama sa ipagunot ka ko sabuton o mga imam. Agito biso sabut mga sahaba. Kanaba si ikasagab mo to sa mga toriltano. Asketa no di ni mamangdu observilita no sa saraga kan opinion. Di tadi pangunut so sabutano si ko ayam ana mga imam. Aya kaya ipengdutan ko mga toriltano. Mga madrasah tano naso mga kitab ini surat ko mga imam. Kanaba so sabutano ko kaya pangaditano. Kaawaya tano uno tinaso kaya sabutano ko kaya pangaditano. Miya didugtano so totoriltano mga wata. Miya akal tano so mga wata. Aya ipengdutan ko mga wata nagyang ko to matatagu ko mga kitab maka pupasudi ko mga sunna Rasulullah. Ang gulalan ko usayon mga imam. Kanaba siragakal ay pengdetanugan balasangan Allah sa madakalah mapi alangon ay manag-imaw makinag penanggilan tanong sumangosen as saragakal
Oy, kakireksyonan sa untol agi mamagusaya di mangdu na ay ni koreksyonan na ribat. So Allah nasuti. Nagini kaya tanong sa ginga mga kitab aging kutuwa pasudan umangay mam sa ayamat ang benar na ayaribat naging kayo sa naging kaya isa ko ulam ang madkhali wahabi sa kiruksyonan na naging kutami ako sa si Dr. Abusunia aba di gyuto sa ni Dr. Abusunia na matagino to ini nakal ini tugulin agyuto dun sa usayan umangay mam kakanaban na to saragakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.